Manang Biyana! Hello, papagayam, naimbag nga orasyo. Syakmanan ti pagayam yaw ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay ibasa ka ni drama ita, kat naggapo ka ni pagayam tayo ang naglingad, itinagan nga inso. Ngamsakbay na, kumablaaw tay 5-8. Hello, kani Abalos, dita Hong Kong. Ni Francie Gimayen, dita Cagayan. Ni Mel Tabukol, kanta asawa na dita Kuwait. Hello kada kayo amin. Ni Rosabel Mamerga, dita San Isidro Isabela. Ni Federico Emiliano, dita Burgos Isabela. Kani Ma'am Agnes Daos. Kastoy maan ti surat ni Pagayam Inso. Dear Manang Biyanang, ilingad na kumay tinagan nga inso. Dahito imbatulod ko asurat kan ka, kat may papan ka ni bakit ko. Pasaray agrikyar kami, gapo kadagiti aso adingwan na. Jak paritan nga gaywan iti dingwan, ngam o aymat ngamin no daduma. Katap no nalawag ti amin, rogyakon ti agsalaysay. Kahit inlutom iti sidaan dagiti aso ta, lakay. Ay na, sidaan danto dagiti pagsiitan tan abakay. Anya kamutin, day talabagbagin mo ti pampanunuton mo't inso. Siit lang ti pasidam ka dagiti aso ta. Ay nagloko kan, nan, inak man la ilutuan idan iti sidaan da. Ay, anyat ko man. Umay ka mga anak na bakit? Ala, mangan kalatan, sumarunuak taw. Pakanagpay dagito'y aso ta. Ala, mangan kayo nuwan. Agbusog kayo ang naimbag. Dahito'y disidaya. Ay, di mo ito aming tamasida. Anyat sidaan nga. Ay nainsaw, uray sa anak nga agsida. Basta agsida dagito'y dingun ta. Ayos laang kanya. Ay na, jak amukan ka bakit? Dapat patag dagit ang ason ng siga. Una ka ba'y amangan amay, sumarunudan tao. Ay na, mangang kakadilaang dita. Di ka sumanao insa. Ay. Di mo agawin ti kanan ni Biring. Lukas. Ay, unay kat da ito'y alukas. Ay, takanayon nala asurduan ni Biring. Surdo ka talaga, Lucas. Hayap. Ay. Jak amukin ka. Dapat patagan na kita asom ng tabagim. Hello, Danila, anak ka. Nagsweldo ka? Nanang, agpawita kinton bigat. Ay, nahagyaman na ka, anak ka. Makagatangak mo't laangan iti kasapulan dagiti asaw. Manan? Di tamanan di papanan di kwarta yun, nanang. Ay na, baybay andakla ka di anak ko. Kasla anak ko dagiti asaw. Iso anapatigdauna yun kanya. Nasken amataripato daan na imbag. Libanga kong dagiti asaw kanak ko. Nala, agtsatak to nga rod na ipawit kong di kwarta, nanang. Ay, wala na ko. Katagya manakmanan na. Thank you. Lucas, dahito ti kabarbaro abadom. Color yellow. Ay na. Kat si kamu birang, dahito matibadom. Color pink. Kat si kamu pilar, dahito'y nalabasit kan ka. Kat si kamu... Nay. Anyaman lagi ta ginatang mo. Bado na gito'y aso ka. Anya? Asaw? Badwam? Abay, tao dagit ang masapul abadwan. Ay nakasapulan na dagito'y nang runa itata medyo lumamin man ti chimpunan. Ay, apo. Gastos la na itang aramitaw. Gastos nga. Kakaiso na nga da kwartak nga igatang ko kadagita. Ingatangan pa'y kumaiti sapatos daa, medyas, ken brief, kas kada, pampantida. Ay kagumatang aktuwa. Pag ititikas tayo,
Ay, Gumatang ba't ngagpaisaw? kasapulan dadagita no tiyempo ti lamin lakay. Patikit di ko maulas. Tapno mayat ti turog da. Nay, ala, agar bisamag. Nay, huwag nga. Ay ala, kasanong ngay dagito'y asaw. Masaprian manin ti balaydan. Ingkaman abungan iti tulda lakay. Baka dumandang ka man dita. Inipit ng dito yung kaamatan. Jak makadandanan tanay matindagdag ito'y asaw. Ay, Ha? Ay, po, Diyos. Apa yan ngayon dagita nga asaw? Nakikaidadamot tayo dito yung kaamatan. malamin da ijeruar. Agsapri ngamin itay, iso nga imunag da. Imunag da nga. Pinaunag mo hindi isutam mo. Nyamod da itan. Ingka di tadatar no kayat mo. Reklamador ka mo. Awan mo't dakas na, no kaidata dagiti aso ta. Ay, agtal na ka. Awan dakas na At ang sapay ampas na ka. Ay, di mo sawanti kas ta. Tainal daw adigdigosag dagitaw. Oray inal daw amadigos da taga aso dalat tamay. Kay oray mo't sika Oray digos ka digos. Tagat tao ka malata. Unay kamatan, kas kalagbagtit iti kas tangar aramidam. Aso, kaidam, no di kakit. Ay na, inak man lang maturog, idasupan. Da kayo ka din ni Sir Alfonso. Dito yung aming timbagada balayo, sir. Wait, apay ka day. At dantay order yo, sir. Dito yo. Order ko nga. Diyak mo no anya to in-order yo, sir. Oh, atoy. Ni. Nagan ko magagpais ito'y nakasura dito. Ay sus, awan mo in-order ka. Apay nga Ay, bayadam kit din dayta insaw. Order ta dayta. Ha? Order ta nga. Basta bayadam mo. Ala, yig mo daytan. Anya kabutan bakit? Usaram pa tinagan ko nga agorder iti kumkumpurme. Ipakadamot ang umura kanyak. Sakbay nga agorder ka. Ay, sapay nakangingina. Ay, nalakay di kan sumanao. At dala nga ron ditan. Para mutla kadagiti taraken ta daytoy. Anya nga min dataya? Dog food. Da- Special dog food. Ad apumintas ti pamagidagiti aso ta. No pa kanantay ti kasta. Ay, abo. Paggastusan mo, ti amom abakbakitan. Nagadungain na po nga ipakan ka lagi ti asaw. Ay na, di uray jak agsidan, basta mangan iti naimas dagiti dingwon ta. Sige tanay, aldawag, inakpadigusan da Lucas, tapno mapres-kwan damag, kalpasan na, pakanak idan. Nay, anyat sirisirigam di ta kalendaryo bakit? Laglagi pa nga raw, no anya apit sa dayday. Jak mo malagi pa. Pizza tay? Anibersaryo ta? Ay na, apay nalipata maun. Adayo pa'y anibersaryo ta. Intun umay atawon pa'y. Nutimat kasangay ko, itaabulan. Dakon silibraran. Ay, amukaw! At dagayam dito'y likod ti kalendarya. Ay, insurat ko gayam dito'y ti pitsakan bulan. Anya day tayo? Ay, kasangay dagiti aso ta. Ay, Anya ko may tanong kasangay dagitasaw. ay, kit. Ay, silibraran ta alakay. Anya? Olivia, di mo't nalaing ka ngaglutaw. Di mo't nagbalin ka para luto iti may sa restaurant ijay ili iday. Wan na, apay aya. Tangdanan ka man ngagluto ijay balay. Kayat ma. Katuwa na. Anya ti okasyon ijay aya nana. Birthday, Olivia. Adaag birthday. Hello, anak ko. Anyak kukuam.
Aglutluto ak nanang, agprit-prito ak. Kaya, Ay, isubo lagayam nga damang mga kaw. nakawag kayo mat. Ay, una na kaw, kwa nga main. Ay, kwarta ko maanak kaw. Ha? Ni, pangusaran nyo iti kwarta nanang. Ay, kwa. Agkasangay nga min jay. Amo kun! Kasangay gayam ni tatang itabulan na niya. Dandanipay kat nalipata kun. Imbag tayong palagip yung. Ha? O sige, siya kun ti sagot, iti pa nagkasangay ni tatang. Ay, kwa, anak kaw. Sige, agipaw itak to iti kwarta nanang. Ay na, thank you, anak kaw, thank you. Ay. Nay, apa ang nagado nga aso dito arubayan ba kay? Ay, kat umay damo maki-birthday. Kanina? Pati aso, imbitado? Ay, katun alakay. Tada idasar ko at dog food no madamdama. Ay nasaan da apagan ano ti dog food da kita? Kasandan an erwam. Tultulang Ay tingad na, da. kayat da. Apay kumadi da kayat. Espesyal itang aldaw dagiti aso ta. Iso apasangwan tamot dagiti bisita da nga asaw. Iti espesyal ataraon. Mala kakapsat. Mairwaran ti taraon. Mangantayon taon. Ngam di tay kumalipatan akan taan dagiti asok nga agkasangaywan. Aw, apay dagita akawar insaw. Dinatang ko Pagkawar ko ka dagiti asaw. Tanay, bawal ti bulos nga aso itan. Ay saan? Nagko na nga ikawar mo ida. Kaasida. Yag mo man dagita akawar. Apa yan? Apa yung inagaw mo dagita ngay? Di ka lamasyan ka dagiti aso ta. Si kaman mo ti ikawar ko. No anyat mariklam. Kayat ma. Tasi ka ti ikawar ko. Insaw. Kayat ma. Anyat taribong-bungan dagiti tattao dito. Masidi ka man. Na. Ala, imbag ta nakita kayo tata Enzo. Ay na, dagiti bulos nga aso yo. Ada duwa nga ubi nga kinagat da, kat medyo na nagtisugat da. Anya. Ala. Itareta yun ida iti ospital. Wan tata, napanda na gayab iti pangiluganan. Ay na. Day tumat nga bakit ko. Nagtangkin ti ulo na. Kunak nga ikawar na nagiti aso may. Ngam talaga natangkin ti ulo na. Ay apaw. Magamuka lang diskitar. Iti gasto sa medyo ospital. Baklayam amin ang magasto sa ospital. Na nakonfine dagiti kinagat dagiti aso ta. Basol mo na ito, oy! Napay abasol ko nga. Jak mo't ida binaon amapan mang kagat kadagi jay. Di ka nagkalitigan! Basta makamuka magdiskitar iti gastusan! Kat inkasublatan ti inadang agbantay di ospital. Anya? Alala! Anya pa nakukuha, Mike! Agrubot ka na! Wan, ay da. Gapo iti dayjay napasamak, nariknak napabot nga ti asawak. Kat iti saan na nagbayag, ininot ngayon lako na dagiti dingwan may. Ngam kaputa kasapulan mi ti aso iti balay may, nang taraken kami latang ngam saan na nakasiti sigod ti asawak. Takas lagagangay lang na dingwan ti trato na kadakwada. Katita sabsabong manan tinakay tuunan ti atensyon na, kat isopayan ti pagsapulan na ita. Tapasaray aglakaw kadagiti mula na asabsabong. Kat tultulungak pa yan ngagmula, tay madon dagiti customer na. Alakastan, to'y pagayam mo, Enzo. Nala, awawatam latan no anya ti pagsman ta asawam. Uray tadamot gungguna na iti kasta nga raramidan na. Agaywan iti sabsabong sanan to ilakaw. Dadapay pagsapulan nan. Nala, pagyamanak ti panangibinglay mo iti kapadasam, pagayam inso.
Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pa kasaritaan, ni pagayam tayo nga inso. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.